يا ربي يا الله آتسين قادرة وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب أوها قنو وبلو ما ديني السلام عليكم كل سمراني قرتكو جرم ودت يا داني ميكمي والبري والقر خيساني ونين جوخني سسيف قلب جيران وقرسيس خرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بين قادا نتيسي يا تخواني ولا غلادا وندسي قبادا موتي دري أران وقرسيس خرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك أقالي أوروميا إسلاميك تلفزيون بكم جرت مرتي نجيني ربي اسم ولين هاجرات ويتشا الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام دوبا دعوتك خينا إن شاء الله تعالى قبين تينا تنزعتك كافينا قويا الهدا ساعة 4 PM هنجزا سديتي فينا أمجل كبدي إن شاء الله قبين تيناس أكم تربان دبر وآدا بلما إسني سنة ترتي شيخ خينا عالم خينا بكما شيخ حسين سفير قبضة إسني في ديار إن شاء الله متدورين إسيداتيس مالجتي إن شاء الله تعالى قويا الراقب إنتينا قرصافي برنوتاتون بؤا أمنتين إسلاما حواسا هنداف قبدو إسلاما قفوصون تهين وليقال إلمانا ماتيف مالك أبدي وانجا وراها سونا إن شاء الله تعالى دوبا دوران درسي إن شاء الله أقام برنامج خينيا أصو هندبر بكمجر تمرتي شيخ خينيانين والإسم برسيسا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله شيخنا بقى ربي إن شاء الله عافية دام فياران أكما تربان دبر والدو بسنتي متدورين إسيلاتيس أمانتين تون حواسا مسلمات الله سونتين حواسما هندافو بوا إسين قبدو في مالغوتي وانجو راسونا دورا درسي بقى أرمرن وأرقمتي جزاكم الله خير جزاء سننجا والله جزاكم الله خيرا إسلام اللي بقى ستين أفيرتني ربي جزاك سنة tole ga sheekha siin beeka waqti dheertu bara dheeraa furiin jirra hawaasni oromiyaa islaamii daawwachaa jiru biyya teenya oromiyaa addunyaa tana mararraa daawwachaa kallattiidhaan daawwachaa jiranii mee inshallah dura dursee sheekh Hussein Safiir eenyu eessa dhalatee eessa guddatee barnoota amantii islaamaa tanoo mee eessatti jalqabee inshallah gabaabdumatti daawwattoota keenyaaf yoo ibsite achirraa eegalla wallahi gaafii bareeda taariikni fillee taariikaa dheeraadha gabaabinatti ani maqaan kiyyaa akka Hussein Safiir jettisan illee miti Hussein Amaan Uttiyaati maashaallah maqaan aslii warri maqaan kama warri haadha abbaan namatti baachetu iyyuu haqa qaba tole ga tanumaa kun wal baruu jechuun akkasii wal beeyna maqaan Safiirii kun na wajjin ture inni immoo qissaa dheeraa qaba amma qissaa sana itti haasa'uu fi yeroo ittiin qabu maal gabaabsiteellee nuti inshallah rabbiin barahaa weessan maa qabu qissaan qissaa dheeraadha na jaalachiisan illee maqaa jaaladhu maashaallah gabaabinatti ani diqqeena makka ture makkatti gaaf tokko soma qaraa uskoola jiru makkaan shaabaana keessa sufaraani dawlaa islaamaa dhufaniitiin ka'abaan dhiqan wayta dhiqan kana ka'abaan namni warri hin seenuu nama keessummaa sufaraa warra jajjaba malee warra achi ture seenuu hin dandeenyu yoo warri alaa keessummaan jabduun dhufte malee duuba sufaraani afrikaa kunillee gaggabaabin akkuma kiyya kana kanniinummaan dhufanii seenanii xawaafatti jira askari eegaa akka namni balbala ka'abaatan ol hin seenne xawaafatti osoo jiru edduma sufaraa ol seenu argi'anillee akkuma nama alaa dhufe arabni addaan hin beektu afrikaan kanaaf kana wajjin ol seene achii galgala gallaan namni xalabaa kun waa jookii guddisa ani irra ka'abaan seenee jedheen biyya su'uudii san sufaraani dawlaa Itoophiyaa hin jiran sufaraa jechuun afaan keenyatti ambaasaddarri okay ergamaan jechuun hayya hin jirani ar'an seenee jedheen ambaasaddarri Itoophiyaa Oromiyaa yookaan biyya Itoophiyaa Habashaa achirra sihinaan jedhani achirraa safiira ta'ee eegara waan munaasabaa sanii jaalachiisa maqaan kee Hussein Amaani Hussein Amaan Uttiyaati duuba baalee bakkeen dhaloota eegas immoo barmoota kana eeguma dhaladherraa yoo ani homa baradha
keessattuu seera biyya keenyaa isin beeytanii fiqi jira nahwi jira hadiisa jira waan garagaraatu jira sun waan namni biyya sanii dhufe marri beeku waan irra walitti himnu irraa hin jiru duuba sanuma barataa ture fiqiin jammarree nahwi jammarree waan akkanaa kana barmoota ture achirraa diqqeen masanii yeroo badri yookaan yeroo ganamaan biyya Suudii dhaqee achitti illee haga jaami'aatitti ni qara'ee haga jaami'aa islaamiyyaa kulliyya shari'aatti eegasii Suudii irraa jaami'aa islaamiyyaa irraa Masritti jijjiire jaami'at al-Azharitti jaami'at al-Azharii waggaa 4 kulliyya shari'aa wal qaanuun qismi shari'at al-islaamiyyaa eega baradhe 1986 waan akkanaa kan achi eebbifame eegasii akkuma taariika hawaasa keenyaa namni silaa yoo waa baratte biyya ofiitti galee biyya ofillee fayyadee ufillee fayyada hixaa saniin arganne akkuma baqata uummata keenyaa baqannee akir as geenne wanti takkittiin nama gammachiisu akkuma achi hixaa biyyaan argatin biyya kana dhufne obboleeyyan gaggaarii ummata garagaraa ummata naannoo Oromiyaa kana keessaa walitti qabame hawaasa kullii keessa ummata jira akkuma jismii namaa kana keessa rasuul inna fiiha lahmi jiraa jedhe iza salhat salwa aljasadu kulluhu akkuma san hawaasa kullii keessa nama jira namni hawaasa kana sochoosu nashaata qabu obboleeyyan mu'minaa obboleeyyan gaarii rabbiin asitti nu waffaqee biyya kana eega dhufne amantii kanatti wal gargaarree yookaan guddinna amma keessa geenne kana bakka amma jirru kana bakkeen amma jirru kuni guddinni ilma namaatiif guddaadha jiruu ilma namaatiif jidduu hawaasa muslimaatiif keessattuu jiru bakkee guddaadha bakka kana walnaannessinee hawaasa keenya ummata gaggaarii san wajjiin hafuura gamaa gamana wal boharsine as geenne gabaabinatti hagana namni yoo taariika hawaasa taarikni nama gaafa dhalatirraa miti taarika jechuun gaafa hawaasa ufiitii waa dabarsirraa lakkaawama malee dhalootatti namni kulliinuu qixxima kanaa nama keessaa ka taarika qabu akkuma sahaba rasuula rabbii warra amma haasawame kana bichaa miti anas abi hurayra warra nu beeynu kana bichaa miti sahaba rasuula guddo kana warri taarika qabu warri waa dabarse warri ummata waa dabarse warri amantii waa dabarse maqaan isaanii ilaa umir qiyaama deema gabaabinatti wan jechuu fedhe taarikni namaa gaafa dhalatanirraa miti gaafa hawaasa waa godhanirraa taarikni namaa lakkaawamuu qaba kanaafuu hiyyaanna malee aga sila waan goone rabbii warra hawaasa waa godhu rabbiin jazakumullah gabaabinatti kana oduu gaafii ta'eetti waa takka oduu gaafii ta'eetti seen wanni irra taruu hin qabne obboleeyyan gaggaarii bakkee kana waan kana darajaa guddaa sila hawaasni ilma namaa ga'u kanaan nu gayan ka taarika wal beeynu ka gaafa kana zeero irraa waa nu kaasanii guddannee bakka amma geennu ganna ka geenne obboleeyyan gaggaarii hawaasa kana keessatti wanni kun dalagaa namaati miidhama namaati gurzaa bulanii ilmaan ufii irraa yeroo liqaa fudhatanii asiin nu gayan taphaa miti halkanii guyyaa yoom waleelaa bichaa miti duuba hawaasni kun shakkaramuu qaba namni waan akkanaa kheyrii dalagate shakkaramuu qaba rabbii warra waan kana guddisee hawaasa mu'minaa keessatti hafuura nutti godhe walgeettii guddaa kana jiruu bareeda tana nu bareechise rabbiin umrii isaaniitii fi dalagaa isaaniitti illee rabbiin barakaa haa kennu isinuma maraa barsiifama rabbiin isin barakaa isin haa godhu umrii keessanii fi jiruu keessanii illee rabbiin imaan irratti haa jiraachisu jazaa guddaa rabbi isin haa deebu jazakumullah galat yani safara dheeraadha sheekha deemtanii kana cufa xuquuf deemna inshallah yani naannoo itti dhalate takka haa ta'e inshallah kutaa oromiyaa keessaa naannoo tamitti inni dhalate jazakumullah daawwattoota keenya gaa inshallah ta'ala gaafii deebisaa sheekha keenya hojii sheekh Safiir akkasumatti waliin jirra duba warri kallattiidhaan nu daawwachaa jirtan Oromiyaa Islamic Television dhayxanii Facebookidhaan nu daawwachuu ni dandeessan akkasumatti websaayitiin teenyaas akkuma arma jalatti agartanitti oromiyait.tv dhayxanii achirraa nu daawwachuu ni dandeessan akkasumatti YouTube illee akkasuma barreeffatanii achirraa nu daawwachuu ni dandeessan kana caalaa yoo gaafii qabaattan bilbila arma jalatti agartan 6244443256 bilbiltanii gaafii waa'ee bu'aa amantiin islaamaa hawaasaaf qabdurraa sa'uu deemna kana gaafachuu ni dandeessan yaadaa fi gaafii yoo qabaattan inshallah torbaanitti gaafii fatawaa irratti isiniif deebisnaa imeela keenya info@oromiyait.tv dhayxanii nuuf erguu ni dandeessan gaaf sheekha tolega inshallah akkuma beekamutti waa'ee darasummaa ilmii keessa deemuun safara dheeraadha waan laaftuu miti yaani akkuma beekamutti hawaasni biyya keenya maatiin takka ilmaan yeroo qaban
asaasa yani yeroo egalan garii qonnaaf ergan garii horiitiisa gariin barnoota ammayyaatiif gariin darasaadha meesha inni akkamitti filatee maatii isaa keessaa bahuu danda'e yeroo sanitti wallahi akkuma atuu jettee atuu fitte waan an silaa jedhu atuu na jalaa jette abboonni keenna qotee bulaan keenna ilmaan qotee bulaatti baadiyyaatti dhalanne ni laalan ijoollee fi kan ni laalan jajjaba silaa wayitasaa wanni irratti namni wal doggomu dalaga yookaan nagada ta'uu yookaan dalagaa lafa qotuu nama jajjaba isaa laalaniitiniin qotillee qabsiisan dalagaa qabsiisan akka lafa qotu jiruun biyya teennaa dhibbarraa harki 80 dalagaadha nama immoo yookaan dalagaa sanillee akka gaarii hin tolle laalaniituma qura'aana qara'anii ni achi erganii sun qura'aana fudhatee qura'aana keessa na dabarsee achumaan osoo takkaa warrallee waan godhin osoo takkaa waan silaa namni silaa diqqeenatti ta'ullee hin ta'ini achumaan dalagaa qaraatii keessa turee miilli dheeratee hamma as geenye ammaa gammaa'itti. yani yeroo zamana sanitti yani madarasaan wayitileen akka amma jechuun barnoota amantii islaamaa iskuulii deemanii baratanii jiranii jechuun darasu naannoo kutaa oromiyaa tan olii gad biyya Itoophiyaa amma jedhamtan keessatti olii gad deemanii baratanii mee safara sanirra maal yaadatta barri kun bara kam keessaa eenyu farra baratte wallahi dubbii jabaatu hiixee taariikni kun taariika dagatamuu hin qabne akka hawaasni keenya itti ture akka hawaasni keenya itti wal gargaaraa ture kuni taariika yookaan gabaabinna kanatti sa'a takka kanatti irraa haasawamuu miti taariika kitaabni itti katabame wanni gariin irraa kaayamtee akka hawaasni keenya baadiyaa katamaa goone sababa amantii islaamaa kana rabbiin nu qananiisee baadiyaa keenya katamaa goone waan silaa warri katamaa jiraatti akka baadiyaatti jiraanna huccuu miicannee tolfannee addeeffannee waan silaa katamaa godhan waan silaa waan iskoola jedhan kanatti baratan nu muka jalatti barataa turre. duuba taariikni wanni jabaan dheeran bakka kana jiru akka itti kabarsiisu taa'ee muka jala ganamarraa haa galgalaa taa'ee barsiise akka itti kabaratu odoo keessaa waan qabne dhufee kana wajjin taa'ee nafaqaa waan jedhamtu iskoolarshippi amma warri gurdaa fi gavarmantii fi warri yuunivarsitii walii godhu kana qotee bulaan keenya walii godhaa ture. Akka qaariyaa jedhan. Akka qaariyaa waan jedhan kana asumaa ka'eet hin beeytanii kutaawwan oromiyaa kana biyya addaan faffagoodha akka amma yeroo walitti kaleessite malee baalee kaatee hararii yoo buute yookaan ji'a tokko deemta kana keessa looyee akka bineensaa shabaabni keenya. Xayyaariin jiru fardiin jiru makiinaan hin jiru. Bineensa wajjin hadiisa tokko ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahiha طالب العلم معنى الحديثة يدا ملائكان جناهي كيتف كجر سوني أكوان كل ردي أمنت فكات سني ميتي أسماك إلا فأما سلا جات وقتن ديم لكان الرأسي كيت بالي يو كيتنين در واجر أجار متاجرة كان الرا كان ما أجابه واني قدان ما أجابه واني لقاتوكو ككران تكولتي الأنجر كتليفونا ويتي في إيسان افتمان نجر ما بي وين جر بنيسا كيسا ديمي لكي غارة مؤلتا جرا فدس جرا مالي جرا لكي الرأس جرا برو أتش جرا أتشي كأسجرو في كأتش ولتير آقاب تليفون ويتو جرا عن بيك علماء إيدان يا غارة شيكتي أتشي فدستي مسألاتنا لكنا جرا جرا شيبال مسألات أكتر ركاية جرا أكتي برتن أكتي أغيان أكتي سان ولي راقما كمان kana moo kanarra nama dhibu wayta asiimanaa ka'u kiisa ofiitti biruur takkitti hin qabu yookaan saantibii takkitti hin qabu ni dhaqa ar'uma nafaqaa fuudhan eessaa dhufte sooshaal sikuritiin kee maali maalin kee maali baagiraawundi cheekin godhan hin jiru ar'uma nafaqaa fuudha maqaa isaan beeku shee kenna jedhaa qariyaa erga fuudhee asumatti qaratee baratee yookaan sheekatee yookaan achumaan ta'a yookaan achumaan fuudhee yookaan gabbeedha qofatee achuma galaa suni taariikni sun taariika dheeraadha waan amma akkatti gabaabina kanatti haasa'uu irraa hin dandeenye taariikidallee katabamuu qabu taariikidallee haasawamuu qabu akka gaaritti rabbiin amantii islaamaa tanaan nutiisee hawaasa keenya tiifamne odoo warra katamaatii fi warra makiinaa fi roopilaa yabalsanitti nawwini jiraannee as geenne sun amma gaafii yookaan isin gaafii bareeda gaafii akkana deebisuun isin nama dhibaa. Yani hawaasa keenya kanallee dhiifama hawaasa keenya kanallee yani amma jecha sirraa dhagee tokko jira hawaasa keenya kana nama darasummaa deemeeti qooda isaa kaa'uu danda'e jecha jiru tokko jira mee kanarraa maalirraa jechuu dandeessan ani jechuun kanarraa danda'e kunillee qissaa dheeraa qaba nu warra darasaa ta'e tanatu dhugaa hawaasa keenya be anama yoo dhugaa taate hawaasa kana dhima jaladha hawaasa oromoo waan jedhan kana والمغرب تواصل إسلام ككيسات الندوبة يرادوبة تواصل إسلام جدنا رسولتين حواس كيسات ومن كنا
jechuun tamam mareef jenne kana kama maqaa keessin beeyne eessaa dhuftee maal dalagaa kasin beeyne ilmaan ofii afaan qabeessa nyaachisa ati duratti na fayyada jechuun na gargaara jechuun wanta keessatti nu barsiisan himaan gaafa waa baratan nu gargaaranii yookaan manni kun yoo nu waliin gargaarii namni uummata kana gargaaruun qabu wal iskoolarshipii amma jenne san walii taana jechuufi akkasitti nu gargaara namni iskuula hin beeyne namni waan uf duraa geeybaa rabbi malee namni hin beeku akkuma taxawwala zamaana teknooloojii fi wanni gaariin uf dura deemte kana kakanarraa waan beeyne rabbiin qotee bulaan suni mataa isaa san keessa waan rabbi wal gargaaruu kan rabbiin kaa'ee akkasitti ka gara deemtu fi eessaa deemte fi maal dalaydaa fi maal gootaa akkasin beeyne idmee sinafaquun suni taarika dagatamu miti taarika hin arginillee hatta biyya arabaa kanatti illee baadiyaa isaanillee taarika hin arginillee waan akkasiisan ummata biraa keessatti hawaasa keenya keessatti malee duuba eessun taarika guddaa rabbiin jazaa warra waan san dalage kulli rabbiin jazaa isaanii haa deebu ani wanni warra darasaa ta'ee beeka jedheef waan kutaa jedhan kana ani waan kutaa jedhan kanatti illeen amanu waan kutaa jedhan kana bakkeen hin naqin hin jiru yoo baya dhayxee seensa dhayxee bitaa fi mirga illee yoo dhayxe xabiyaan isaaniitii fi rahmatummaan isaaniitii fi khayrii walii yaaduun isaanii tokko baayoo dhayxe eessa deema fi maal nyaadha maal dhugan jettu seensa yoo dhayxe eessa deeman jettu bitaa mirgi kanuma eeduba hawaasa kana warra keessa deddeemee argee isaa wajjin jiraata dhugaa isaa yaadacha ture kanin sirraa dhagee jecha kanallee sanumaafin jee mee shayni mee eenyurratti barnoota amantii kana dura jalqabe eessa jalqabdan wallahi bakkeenan jalqabe biyyumatti ganduma xiraanti jalqabe Sheikh Ibrahim jedhaniini Haji Ibrahim warjii jedhaniini isa wetsan tigri jedhaniini isaan irratti fiqii safiinaa jammare eegas fiqii xiqqoo qaqqaraan sheejunee jedhaniini biyyuma keennaa kaluu keennaa baalema isaanirraa fi nahwii qara'uu jammarre eegas illee olumaa gad arsii diidaa kanallee asbaanee waggaa sadi fiqii qaraanee dhiba deemsuma osuma deemnu wayyoofnee waa qaraanee waa barannee jennaan biyya araballee akka itti baane akkuma taarikaatiin sunillee haasawa dheeraa haasawa nimotut inshallah yani daawwattoota hedduu daawwachaa jira roophilaan hin baane waan ajabaa tokko jira wanni kullin wanni taarika hawaasa keenyaa kun diqqoo na bal'iftan yoo irraa haasaye waan ajabaa tokko jira akkuma reef jenne san oduma olii gad deddeemnu karaa kanaan baasan hajji asumaan baalee arsii biyya jiran kana keessaa gakkaatee hararin gabbuutee jabuutii seentee yamaniin seentee hajji rayta waraqaa wayi malee baasaboortee malee niyyuma sirraa barbaadde niyyuma sirraa barbaadde shaabaana biyyaa kaane baalee kaane nama lama wajjin ja'a ramadaana dura ramadaana jabuu itti soomne arafaan dhaabanne sirkiidhaan akkamiitun illee xiqqoo waan jechuuf milumaan kaanii hargabbuune sheeka tokko jedhanii wannaan isaanii firri isaanii ammas jira ishee anama maqaa yaadadhu rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu dhageen jira sheekh khalifa rabbiin jannataan hagammaa fuudhi isaa hina duri hagamma ilaa wamil qiyaama ulamaa keenya warra biyya teennaa yookaan warra maqaa waliyyummaatiif waan garagaraa kana dalagaa isaanii harabii malee namni beeku waan isaan hawaasa biyyatii godha achi taa'aniit karaa kana irra deemudha fal'aana asuma kaanee duuba walii dhaaman achi dhaqaa inni walii dhaaman duuba asuma shaabaana kaanee dira dhawaa gabbuunee osuma deemnu gaafannee kaliifan isaa ziyaaraa jenna kawaisan biyya keenya wanni guddaan jirtu ziyaaraadha ziyaaraa deemnaa jenna maal deemte ziyaaraa isaan ziyaaruu deemnaa jennaan ni dhayinee nam lama yoo dhayine keessumma bira jira ammallee yaadadha bakka majlisii taa'antu jira keessumma bira jira taa'aa jedhan achi seena ni teenne waan silaa aqli namaa itti maa tasawwar aqli namaa itti tasawwar akka ittiin deemnu sun sifa saniin akkasi miilan kophee malee kopheen hin jirtu bara uffanni illee arabuma beekaa uffanni duuba seenne amma keessummaan biraa baateen illee ziyaaraa itti seenne jiran saa waalaikum salaam jennee harka dhungan eessaa dhuftan arsii dhuftan nama ayotii gadhufe kana baalee arsii kana beekanii arsii dhufe jedha arsii dhuftan hajjiif deemtan yaani jenneen bihaaza lafzi yaani hajjiif deemtan yaani jenneen haya ka bubbula asuma adraa bubbula naggaadeen dhuftii naggaadee bira isin kennaa yaani raahamaa goone
bultii lama sadii achuma bullee hadrama bakka hadraasan bullee hadrama godhaa achuma godhaa waan gurguratan godhataa bullee gaafa kaani naggaadeen dhuftee naggaadee bira nu kaani gaafa ramadaana takka jedhan jabuutii buune naggaadee wajjin kotorbaan diira gana amma hajjiin ammallee gana safarree hajjiin gana deema jirra baruma wanta kan qabnu masjida tokko jira masjida beekama ummanni keenya ummanni oromoo kun achitti wal gaya ka jihaa maraa dhufu kun masjida beekama ramadaan achitti soomne wayta ramadaana kana somaaliin kun illee gaarii jazaa rabbi isaanii haa tolchu nu wayta san Itoophiyaan jennu Itoophiyaa kun islaama keessa jira jedhanii Somaalii jedhama nama kulliin Somaalii kun Jabuutitti Somaalii eessaa dhuftan Somaalii abbaan keenya Somaalii haati keenya Oromoo amma iddoo ramadaana soomnu kana waraqaa nu baasan qaadirraa dhaqanii afaan Somaalii afaan beektee beekuu rabbi Somaalii akkasuma Somaaliitti lakkaa'anii waraqaa nu baasanii taariikhi salleen warqaa irratti haasawaa biraatti tikisaa gaarii ishee faqa sosial qaasasa gaa rabbiin uye almuhimmi waraqaa nu baasanii ramadaan yoo gahe shawwaalin keessa doonii baraa doonii aqlitti maayitas aqliin namaa yaabbatamuun isa warmi takka nu yaabbachiisanii bishaanitti qilleensan deemti wayita kanas deemti wayita kanas deemti almuhimmi kasidhaa dhumne rabbiin uma takka nun goone soddomaa oli yaman tachinu darbani yaman in keessa odoo deemnu jiizaan inni seenne miidhuma ayyaanaa bar achi jiizaan makkaan siya lama jechuu yaa salaam mee asirratti waan dhagee jira waan nuti dhugaadha shayni gaangee wayitillee maatii jalaa gurguratee deemee jaan biyya osoo sila isatti hin argeette an gaafa deemnu gaangeewii qabanii warra keenya jalaa waaqa qara'aa jedheen maal goote jennaan hajaa wayitii fi jedheen gaangeen gurgur birrii 60 ammallee daganne yani birrii Itoophiyaa 60 birrii 60 tanaan hajjira inni galda hajjetta haa karaa kana deemnu isii malee wanni biraan jirtu yani karaa dheeraa kana naannoo dhalatte irraa kaatee maaliin harar kana keessa qaxxaamurtanii makiina moo yani zaman sani baaburaa jira moo wanni nyaatanii fi wanni dhuganii fi akka itti deemnu rakkinnan qabu sun ka deemnu miilaa bakka nutti dhiine bunnaa wayta beelofne bakka beelofne nyaannee dhuyna kun rakkinnan qabu ka deemnu miilani kopheen hin barbaachisu waan bar amma yoo itti namatti himan dhugaan fakkaanne amma yoo namatti himan ufii taane jechuudha manama fakkaatti bar waan dhugaan fakkaanne amim kisaan dheeraan amadoo keenyatti nun mee asaa deemu Sheekh Ibrahim maasha Allah barnoota ka ganda keessa kana Sheekh Magandaati moo inni jechuun gandarraa baatee ganduma sani qaraa isaa ganduma keenyatti kaluma gandaatitti Sheekh kaluma gandaatitti qaraa eegasii addaan faffagaanne malee kaluma gandaatitti qaraa yaa akkasuma Sheekh Ahmadoo Sheekh Ahmad kan nahwa irra qaratan Haji Ahmadoo kuni isaa warra daawwee jennaani warra walloo daawweedha achitti galanii biyya Arsii kana keessatti galanii achitti irraa qara'uu ture waggaa 3 yaani sheekh ulamaa gurdaa faqiha hadiisa fi ilmii fi waan mara sheeka faqiha yaani sheekanuma kanarratti naannuma tana deemaa qarate jechuudha waan biyya amma Suudii fi biyya Masri illee eega dhaqe kana waan biyyatti qaraanirra seera barachuu malee waan dabalamne hin jiru bilbila seenee sheekha abuna assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخو الكريم إن شاء الله شيخ هاوجي يعني قصة سينا شيخات الراس هاوجي الراب سجنتان تنجلنا كمر مجلة تجرتني تي واي بوان أمانتين إسلام عواصف قبض الراس هاو ديمنا إن شاء الله التنسين مدري قافي خيدي سبكر عبير بالتوج إن شاء الله ما أخيجي. أوكي يعني مكان خو طيب بفوجر أنا اسمه من يابوليس صوت الراجل بلا. نعم. يا لم تكن فكرنا في بير عربي عربا كان يودي من جتشاد حجي يوسا كان كيف فتني جرى من عندهني كرام فكرنا في سبب بيابا وتجتش بياباني بيسودي كان كيف ركني حجي وكين كان حجي سنة مرة جيف فمتي فكي كيف فتني سبب حجي تلان كان جراني من عنداني وانت يفوي اوكي اصون نيتين جتشو so niyatin biyya arabaa dhufanii amma immoo biyya arabaa keessa geennan achumaan ajjii geeffate hajjiin sun akkam maasha Allah gaafii gaariidha sheekni dhagaasiif deebisa insha Allah ayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh itti deebnate sheekha gaafiin obboleessa keenya gaafate yaani namni hedduun yaani safar biyya hajji tana numa deemaa biyya Makkaa Saawudii tana gartee
dal naggaadaaf ta'u dalagaas taatus ammoo inni aslitti hajjiin godhaaf hin baane eegachi dhaqee godhee hajji tan godhee hajjiin tun akkamii jaa gaafii bareeda gaafii gaafatamullee qabdu hajjii waajiba utubaa islaamumarraa takka dura rabbiinuu man istataa ilayhi sabiilaa jedhe hajjiin akkanaan namatti wajjabdu nama danda'e malee nu amma wayta hajji wahaajaa jechuun waan jedhan tokko jira akkitti deemne kun oduu hajjiif akkasitti deemuu hin ta'in oduu hajjiin nutti wajjabdee miidhan khaxaratti of biyya makkaa kana dhaynee waa barachuu ibaadaa achitti godhuu beeytii rabbillee xawaafnee godhu oduu nutti wajjabin haalli itti nu deemne suni waajibummaa dhiisiisifa biraa ta'uu ni mala miidhan deemanii akkasii deemuu suni khaxara walaa tulquu bi'aydiikum ila tahlukati sun waajibaaf hin deemne akka itti dhaqan suni namni akkasii hin deeme oduu hajjiif hin deemin hadafa biraatiif deeme hajji wahaajaa waan jedhan tokko jira hajjii fi waan biraatiif deeme malee hajjii namni itti wajjabde bakkuma taa'utti aanjaa yoo qabaatee karaa nagaya ta'ee waan silaa barbaachisu kulli yoo qabaate akkasitti namatti wajjabdee deeman malee kan inni irraa haasofnu kun waan argame irraa haasofna malee waan nutti wajjabdee hajjiin akkasii deemee hajjiin numa qeebalamte jechuudha hajjiin ibaadaan achillee taa'ee namni yoo hajjii mat qeebalamte hajjiin jazakumullah daawwattoota keenya inshallah taala boqonnaa waa xiqqoon booda walitti deebina inshallah sagantaan teenya sa'ata kaafee hanqa xumuraatitti akkasumatti sarara nu waliin turan afeeraa teenya boqonnaa waa xiqqoo bishaan dhuynee walitti dachaana isinillee akkasuma boqonnaa fudhadhaati nu waliin tura wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي يا الله آتيسين قادرة وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب أوها قنو أبل ما ديني السلام عليكم كل سمراني قرتكو جرم ودت يا داني ميكمي والبري والقر خيساني ونين جوخني سسيب قلب جيران وقرسيس خرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بين قادا نتيسي يا تخواني ولا لادا هندسي قبادا موتي دري أران وقرسيس خرا إن الله اشترى لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا ربي يا الله آتيسين إن الله اشترى وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب أوها قنو أبل ما دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا تلفزيون حواس مسلمة إن شاء الله بغنو وجين ترتني إن شاء الله قبطين ينقطع مراتي نو أفيرا نوجين توران أفيراتين إن شاء الله ورد إبنه بغربين ولنو ديب سي الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنوت مرة برنوت هاف ديما جرتان سلام سنوي مي برنوت أنا قسمي تفوفتان مو مال غوتان إيجا بيا مكة تنا لفتان والله هم ما نأتشرين إيفو وبرموتها في برموتها كمالين تسين دار الحديث وانجلان تجرا دار الحديث مكة جاني تنين دار الحديث الخيرية جانين نجرتي واني برموني تكو قراتيك أكمل نساني واني قرأين نجرو على نعم علمين أجت كرام تسوني يو لابراري أجر تمالي مكتبتي أو أرجع تمالي كتاب مكتبة فاول يتقال تمالي
jaami'aa fi uskuulatti hin jiru duuba akkuma inni daladii sanni seenne rakkin dhufe daladii kana itti seennu nu baadiyaa dhufne ofii ilmi ni beeyna ofii afaan seeran beeynu akkitti katabnuuf akkitti qaraanuuf waan silaa goonu hin beeynu fatanaa nu godhan qormaata jechuudha qormaataan kilaasaa yookaan lammaffoo sadaffoo ka duraan nama seensisanii duuba ammallee dagannee ani nahwitan akka gaarii xiqqoo qara'ee duruu fixan sheekan irra biyyattuu finne maal alaamatul ismi ani waan nahwi keessa ismii fi'ilii waan akkanaa kana jira ammallee barisaa jirtan dha alaamaan ismii maalii jedhanii nu gaafatan gaafii keessatti ana wayta jawaaba kana katabu khatin tiyalli taabaan faayidaa gasmaraa miti كما قال ابن مالك جدين عجيب بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتت ويفعلي وفعل حفظني دوران ان كان دوران ابن الفيا بيتقران الفيات ابن مالك الفيات ابن مالك يعني اكن جدو كان مدير مناجر تاوينو انه كسي انه اجر ايه يولا لا ورقا كان نيلالا واحد حبشي طلبة ما يعرف يكتب ما يعرف كذا ولكن يقول كما قال ابن مالك ايش هذا كل مدير استاذ في مدير في كل ولد قوانين عواما عجيب ما لبوتي الفيا كما قال ابن مالك جتا الفيا الفيا بي كانت تنفذنا يعني سنة صدف مالي سنة وانا بكبران قبني كدرات صدف كيس كايا جنا عمري تسيرو خنا تنقم تكنيكه मैं उम्री बादत मालिक तिबेना शबाव मेरो सनिति अमल शबाव अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर का अटमान एगति हग अत्त नग जामिया से नल्ले सेर في اسكول في اكت برتم برچ سير برچ مله علمين را اگسمرا انت تمام بيكينت قرانته نم غرين كاچي دوفه تفتيتو ديب اجرا قراتي بيتين يرى بيتين يرى شومت فديس جناني شومدي تو كون مقال رب جنتا ساغ مچسوني اخرامه رفيت ما حتى دردي سن ولين سن جنة شيخ غدا فقيه فهيم بما حقيقه يعني في الردي اجي مانغم تكبرتم بي سعودي تنتي سعودي جامعه عاده سينم عاده فنان كليه كليان سيني كليه را بي سعودي تني في بي كيرو ادا مصري اداني بي مصري كنت قبنا مقبا غرغار سليك ابو مان جدو اني زياره ما فدقي مصري دقي هلا ما اسما جدو ما عاده تجرو ما عاده جيس سعودي راديم تي سعودي را روبنا ما بدي مصري دقي نمنه چيسكا مصري كان لنا من جرا بقتان لبقتان مت وربرت جرا وربرتوتا اي برتوتا جرا برمون من اورمو كني ولغا جيما جها والغي اچ با اجرا ورچت هورجرا على ولكن كلنا جرا gaafa asitti jijjiirachuun anjaa jedheen eeni anjaa jedhan abdulaahi godhe gaafa kaan uxlaa waggaa itti deebi'e fudhannaan na fudhatanii jaamatalee al-azhar jechuudha maal al-azhar turtu jechuudha isiin tun zamana awwalli yuunivarsiitii duniyaa keessatti isin yaa salaam jaamiyaa guddaadha masri keessatti yeroo sanitti waa'ee islaamaati amma jechuun amma walitti dabalanii waan barnoota ammayyaati cufalleef keessaa qabdi maraa qabdi marruu keessuma jira waan islaamallee waan ammayyallee waan garagaraattu jira wanni masri isin bar biyya masrii kana dowlan amantirraa badama humnitti amantirraa gaafattu warra azhar kana amantirraa muftii fataawa muftiin masri muftal jumhuriyaa jedhanii azharirraayi azhar irraat warra azhar kanatu bulchaan biyya marata jechuudha. Zamana Jamal Abdul Nasir waqtiin tun. La. Zaman. Yeroon sana jirtan san. Umar Saadaat. Presidenti zamana duri. Duba jechuun amma godaanta jechuun makkaarraa ammas aareet biyyawaan Masrii tanatti Ijiptii jaamtanatti. Hangam takka achi turtan maal barattan? Waggaa afur. Kuleeta shari'aa wal qaanuun qismi shari'aat islaamiyyaa 1986 achirraa eebbifame. Waa'ee shari'aa heera shari'aa fi seera fi waan garagaraa yaani. Barmoota garagaraa. Barmoota jaamiyatti qadhaan kun waan garagaraati kaa waan adaba keessa jira, jaara keessa jira, tartiiba nahwi keessa jira, hadiisa keessa waan mara jira. Waan jaamiyatti kulliin qismin addaan qabdi. Kanaa qismi shari'aati islaamiyyaa. Warri safara wajjin deemtan dilli kun jechuun darasaan kajaraa karatti hafee kaan akkanumatti namni si wajjin deemee barnoota wajjin xumurtan jira.
والله ورا أشيت تلاقي باي أجرا ورا أشيت بيستني تطلع في ورا بيستني اللي تي باي أجرا ورا أشيت اللي ببرتي إيجاسي كرالي بيا كنا وان التاريخ نكون دعاة جورا كون أولي وقت ظروف جورا كون إيرا موضوع كينت نسين إن شاء الله فتان أما إن دي بنجرا بيجاتي سماس graduate بانتنا علمي فتان براتني جرام دينتان أني توني تاريخ براسي تاريخ الإيرا ده مصر جيسنا نما يو إن جامعة جيسة يو جامعة جيسة ور جامعة سنتكيتي مريه بيجت تقلتها أنتكيتي نامرني سفارة بشارة كي سفارة بشا إتنا بيفتي وانا ما كنني والله غرغر سلة كنيته أفان أمارا كنا جي أجايو برتي غسي قادي وانا كنا أشتون نما قرن قادي بيجتي أو برنوت أمانتي بتيا أكمل ما نجرا ورا كاتب دابينا كاتبي قادين أمباسادر باشا غاري توكو لندن في أمارا أيه جي أجا برس زمان ما قستوتي فلتاني قلتن جاتشو قالي أشتي بيجتي جي أجا غسي قادي منام قرن كمان برانا من قرني أنا تفتكيتي كان إنسان نامران نيرو مصري في أديس أبابا مرة نمليو سكولة في تأبي يتقال إيجاسي على باوندن دو تكالا في قلام باوندن دو كينيا كان مولا علو فيرا قلتي تربان تقواتش بلي كينيا إيجاسي بيتقال جدي وانا كيرو نيروبي قد راجدين أجتي مراني نيروبي نبوني حاجو سنجا أنا متكون نم جبان نم كينا أجر حاجو سن سورا جراني nama kana gaafatti ani bultii torban tokko as keessatti bubbulee biyyatti galuuf deemaa jira. Biyya galte biyya sooshaalitii biyya mangistuutii biyya maalitii asii dalagaan ni jirti maali jedhe. Waa ajisan suuraatti deemna inshallah. Assalaamu alaikum. Sauti ol kaasa inshallah waa xiqqoon dhageemu. بالبلا يندقوا إن شاء الله. موضوع تدريب. إن شاء الله واتك شلون صوتي لقيو جراتي إن شاء الله بالبلا تدريبي أنا بالبلا إن شاء الله. عفوا. موضوع تسمى موضوع. هاي إن شاء الله شيخ أنا سيناقة رفتن نيروبي رئيس كاسيت إلى أماس. خيرني هرانس رفتن جتشو. وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى أمريكا سنتني إن شاء الله برنوتا برچات ورتنسن إن ديفني هواسا سكونو إلى ما برسيسا جرتني ما إن شاء الله برخم بيجانا رفتن جتشو أشر رأي قالوا شيخ. والله 1990 جتشو. هواسنا كم ترى ما يورو سنة تكون أمام مساجد هنا سوابا غيسانين يعني بكت صلاة زمان سنة تنكمل مسجد الصديق أبا هنا ميديا أخنا اللي ما وقت زمان سنة تأمات ما مال الرانو والله يكون اللي أتي تاريخ نرى الرجافة تكون تاريخ الإيرا غافنا بيجان رفنو بالبلا سنة ماس عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أمني رجع ما كنا غافي خيتفو أختي في الله إن شاء الله بكر بالبلتيو شينين رجع أنا رئيس بالبلاد هاي الرجل إيه واي هجي أما بوليسي يقاف هذي والقبسيتين أيه عمران وكان هجين وقتر كميك قد أما أنا كبيتوني عمرا هجي هركتك فقد دقه أيه أيه لما فهمو عمرا كان يرمى سيان تسير يرمى تأتي لأيتي فتمو يروق أبدي أنا كبيت أبا مناكي يعني جي أمارتي كنا كيسا قرشي قد بأويتين أرقنها هجيت أنا كيفا نجديتي كيسا أمبان كيسا متجرتي أدانا باسا مي أدان بافا دمان جدتيسو ما نسوتي سبانتيسيني في لما فا قرشي قد بأوان أرقن جدنين ديمو وني متي أولا نيا برباتيسا وانا كسي جديد ورقيني مي وني سنكم أدانا باسا شيخ غافي لقيسا فكاتا والله غافي بريدة دورا حجين وقا كيست ويتتك نعم إيش قالت قال جزاك الله قال إن شاء الله قالتهم بالبلوغ يتم كغاري قال حجين وقا كيست يروتك نعم عرفة يومي تك يوم التاسع من عرفة الحج عرفة يعني دي ستي حجي وقا كيست عمران مو هو اتمنى ما انجي تيجو عمران اك حجي تيمتي عمره ايتون اعمال ما حجي
abbaan itti mafedhe ramadaana keessallee ramadaana durallee shawwaalillee shaabaan wayta fedhe luguruu qaba hajjiin immoo isa takka malee hin taatu yoo wajjabde wayta takka namarratti wajjabde wayta takka hajjan jechu waggaa keessatti wayta umrii keessatti yaani umraa yeroo jechuun amma ji'uma kana umraa yeroo umraa wayta maraa godhuu qaba abbaa yoo dante hatta warra hijruu ganama galgala jum'aa kulli godhuu qaba rasuulillee tamara arba'a umraa afur godhe madiinallee eegagalellee hajjiin immoo takkitti ma godhe kanaafuu hajjii waytti matakka waytti wajjabdullee wayttiin barbaachifdullee ji'uma hajjii malee waytti biraan jirtu jechuudha umraan immoo waytti mara sahiha inshallah yani obboleetteenya gaafiin qubsaa deebi'ee fi yoo kan deebineef taatellee deebi'ee inshallah irra deebitee gaafachuu dandeessi daawwattoota keenya gaa inshallah ta'ala waa'ee sheekha keenya caalima keenya imaam masjidaatillee nama ta'e hawaasa yeroo dheertuudhaaf barsiisaa ture barnoota inni baratee fi akkam ture safara kana keessa rakkam waan mudate amantiin islaamaa laaftumatti akkana amantii islaamaa tana al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaam diina ja rabbiin subhanahu wa ta'ala tanarra haasof nagaa insha Allah ta'ala sheekha gama mawdu'a keenya seena rabbiin barakaa khaysan wa khaw atilleen waan seena dheertuun imteef daawwattoota keenyaaf ibsite ما شاء الله أنلين جمدي كسمت الله عمري سيادة رسوا هواس خيسة سيادة سونجا إن شاء الله تعالى دفن جاي خنو ربين نمني المنا ما نقلتهم فني ربي اللي نقلتهم فهمتوا وان جام تجرا يعني برنوتا براتنسان اسن الرايل برات شاجرا زمان الإيراف نبرسا جرتاني هواس خينا وان خيسة تراني الله إن شاء الله نبيتاني كسمتي مي جماعة أمنتي تنيا تنا أسعدي منو أمنتين تون مي أمنتم إسلام يجون كنو مالين دفته مالف دفته يوم دفته أكمل دفته مي شيخ جباب دمت إن شاء الله بريدة ربي دورا إسني ورا وان كان قب إسفي ورا وان كاريت ربي جزاك الله إسني هديبو آمين قد يا إسلام ما كان إراد بتشو أني ويتمر اللي إنما فدا إسلام ما كن هو أنا اللي إراد بتشو كاب صح ما لوني نما قد يسوع في إسلام ما كان نهي من نملي يبرر هركي ترباتن يوكسني أولو إبراهيم بي نعم إسلام ما نكتن فرن كان اللي ما كتنوا أنا كان اللي ميت إسلام ما عالميت إسلام ما كارتريم صح إسلام ما جتون أمنتي إسلام ما جتوي دلعا جيرو جيرام أكن ما نمنا آدم أقول أتيو ك دالو ما أقول أتيو ك وفت ما فا أمام مدعو هم أكن إسلام ما كناني إسلام ما جيرام أقول دارا ربي وانا ما تلو في وانا ما تلتبي كبيرات أفته على نما لفرت دي مرت بوته عالم جبريل ملائكة كيسا أشرف أكبر الملائكة تبوسه وانت ما تبعتني صح كيسا توي تبوت اللي وان قويات وكوفي قويا لما تبو إيمي 23 سنة إلما ما كان فرت جراتي سوف وان بوي دوما قبابين الإسلام ما يتمان كنوا كيكا يسيتون بين إسلام آدم أقول أن مالي إسلام كيكا يسيتون بين كما نمتمو فيك اتفان الله كيكا بيكو كم ربي وان أما طريقة ولدت واهمو كان ربي نوغئ كان الإسلام ما كنوا والبرسيسو إسلام ما كنوا مالي يو إسي بيني إسرت جراتين فندر اللين فايدان قب يو أسرت إسلام ما مالي إسي بيني اتداليني إرت جراني فندر ربي تلم دوب إسلام ما يتشم مالي أفهم مخيني تسا إسلام ما جتون قبابينتي مكا عملتيتي مكا نماتي أنا مكان كي حسيني مكان كي جمال أنا أما يو جمال في نجد لكيمي أنا إسلام أجتشم أم مسلم أجتشم إسلام ما في مسلم نقرقر إسلام ما يجتون ورديت لكم الإسلام دينا مكا عملتيتي كمسلم أجرمو أنا سي كإتأمن إسلام أجرم مسلم أجرم مكا عملتيتي وفوامون تو أتمال يو سنجر أنا الإسلام يجتون دنديتو شيء لغتي أنا مسلم جت مالي دوب إسلام ما في مسلم نقرقر إسلام ما يجتون مكا عملتيتي هو سماكم المسلمين ربيتم مسلمون ما كان نوامي أمنت اللي إسلام ما وامي دوب أمنتي في مسلمة في إسلام ما غرغر إسلام ما مكا أمنتي مسلم ما مكا نما دوب إسلام ما كنوا مالي بين بكين جلو كان إسلام ما كنوا مالي في الأفته مالي الأفته فايدة من المنامات للبشر المنامات في مخلوق ربي بر نما نمني كل شيطان اللي إبليس وني بداني جرت جتون وني ربي أومي أنا تائب بدا في غاري تكمن دندف ربو أسباب ويفو أومي وني بدو مالي دلغانا ما تبدو مالي والربي أومي تكو عم بدا جتون بكيمت ربي حكمة يعلمها حكمة في بيكو فومي
دوب إسلام ما يتون كن إسلام ما يتون حقيقة جبابين نت ودو شريء سيقدان تينو تعرف فكر الإنسان فكري متان ما بلسته جبابين نت إسلام مالي خرافات في وثنية في وان بدر فكرة نما يعني نما بلسته وتو إسلام ما جرم إيجاسي أما إسلام ما مالي امتلاء قلب الإنسان قلبي نما محبة في والجلافة في إيثار في نفسه وفي رب لي سمرت ونقوتم طوي أول تعرف أفكار نما سلوك نما حال نما وسنة كل روان بدر إلا للخالق كانت إسلام أجر إيجاسي أما اللي امتلاء قلب الناس قلبي إن ما كون قوتم والجالتون والفيسون والكبجون نفسه وفي رب لي سمرت مالي يوكن أرجم الإسلام ما هو أرجمني الرسول عليه الصلاة والسلام حديث رواه إمام مسلم حديث إمام مسلم بدأ يسكت رب رسول أدوك كتشوبات اللي إنه لا ينطق عن الهوى ربي نفسي محمد هرك إساجر تككتي لن تدخل جنة حتى تؤمنوا برين جنة سنتني حتى تؤمنوا وما يجب يكون تم إيمان من جنة سنتني انتوين ولن تؤمنوا حتى تحبوا عجيب يو الانجالات الإسلام إيمان ولا رسول الجرابر ككتي والذي نفسي بيده ككتي أو كما قال حديث أمن إنه أولا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تهاببتم ميوان توكو وايو إسدليدا والجالة أفشوا السلام بينكم جدو كيسن اتفاج آسا نغايا جدا إيه إسلام مانو كانت ولد ولد أكبدي أكدت أرجمتي وين أرجمتي يواني كوني جالا في قلبي إنما وان بدو الرقوق الله في وان بدو توسفمو كل ما جميع موار ربين الراسيرمو وان ربين اتأمر وان مكارم الأخلاق إسلام ما صوم في صلاة بيتجان الأفن صوم صلاة يتونكم من أركان الإيمان وان دلقان نما يو صوم في صلاة أرجمين دلقان نما فيانتا دوب إسلام ما رما إن الذين آمنوا جنة سنت ربنا جن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان غاري دلقي جد دوبا وان غارين إنما بإستل تأمم مكارم الأخلاق إيه إسلام ما يجون صومني ما سلاني بيتجامت أدو صوم سلاني كينا رغاته إسلام نكون كلنا أرجم سلام سلام ويرنا مرة أدو رغاته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلام ما كنوا وان بدر أنا ما نروجا namni rabbii fi dura guyyatti yeroo shanii dhaabate iyyaaka na'budu iyyaaka jechuun khitaab itti haasawu fuuldura rabbii dhaabatee iyyaaka na'budu si gabbara eega jedhe wayita waan badduu dalaguu fi wayita waan badduu yaaduu inuu qabu jechuudha sooma salaanni keenya osoo dhugaa taate waan baddurraa isheen nu dhooge mee salaata sun soomni hoo la'allakum tattaquun sababaan rabbiin irratti hikmaa birallee ni beekan duratti sooma waajiba godheef akka sababaa kanaan kasbii yookaan argattanii fi sodaa kiyya nuun jedha duuba odoo soomni keenya dhugaa ta'e odoo sooma salaanni keenya dhugaa ta'e wanni badduu yeroo goonuu hin jirtu sila namarraa yoon argamtu islaamummaa jechuun uffata bichaa osoo hin ta'in yaada bichaan islaama muslima aadaa kalcharii jecha osoo hin ta'in wanni kulkulii yoo argamte duuba makaarim akhlaaqatii fi waan islaamummaan dhuftee fi waan islaamummaan dhufteef tole namni tokko silaa addunyaa tanarra amantii malee jechuun amadu waanuma fadhe fadhu hawatti fadhu horitti amana fadhu nafsatti amana fadhu amantii islaamaa fadhu kaafira jechuun ambiyaa adda addaa jala deemuudhaan amana namni tokko amantii tanarra addunyaa tanarra jiraachuu hin danda'u amantii tana malee mee seenatti achi haa deemnu jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qissaarraa namni seenaarraa waa barata hawaasni kun mee jechuun nabiyyiin osoo hin argamin rabbiin ummata kana nin qananiise jaa nabiyyiitti erguun mee hawaasni kun akkam turee amantiin tun hawaasa gartee arabaa qofa moo amantii hawaasa arabaati moo amantuma hawaasa hundaati sheekh akkam ture mee qissaarraa nu himee wallahi qissaan amantii akkuma jenne san wanni kulliin taariikh isaa dheer amantiin islaamaa tuni dur islaamummaan tun lafarratti haarawaa miti waayo ka amantii arabaa amantii islaamaa arabaaf kanaan dhuftee islaamummaa jechuun kun aqiidaa dheertu aqiidama gaafa rabbiin nama lafarratti nama uumeeti maqaan islaamummaa rabbiin rasuul amantii akhiraa tana maqaa kanaan haa waamu malee amantiin kulli maqaa qabdi amantiin yahudallee amantiin kiristaanallee maqaa qabdi amantiin lafa rabbi irraa buute kiristaanummaa fi yahudummaa tunillee maqaa qabdi tan rabbiin maqaa kanaan haa waamu malee
rabbiin gaafuma rabbiin nama uume islaamummaaf nama uume islaamarratti tawhiidarratti nama uume wanni eegasii dhufe sharaa'i'a malee wanni amantiin islaamallee dhuftee sharaa'i'a seera gara garaati malee aslii islaamummaan kun waa amantiin rasuulli bichaan hin finne aadamirraa inni jaa'ilun fil ardi khaliifatan qaaluu atajalu fiyaa man yufsidu fiyaa wayasfiku dimaa jettee malaa'ika rabbiin gaafatte rabbiin gaafuma lafarratti nama uuma jedheeyyuu wanni uumeef itti haa kafaranii itti haa waan baddu haa dalaga inni jaa'ilun fil ardi khaliifatan warra lafatana ijaaru iimaana fi tawhiidan ijaaru jechuudha idan islaamummaa waa lafarratti harawaa miti khilqama aadamimmaan bu'uu wajjin gabbuute ila qiyaamis-saa agagafa duuba wanni jijjiiramni dhufe maali amantiin lafarratti ergamte ta duraa kitaabni ka bu'e tawraati nabiyyi rabbi kaliima rabbi muusarratti ka bu'e sunillee maqaa yahuda qabdi yahudummaan tuni maqaa gosaatillee maqaa amantiitillee walumatti hidhaa qabdi yahudallee maqaa gosaatillee maqaa amantii tun kiristoosi ta kiristaana tun islaam duba tawhiidni kun eega dhufe waa araba bichatti gad dhufaan jedhu aadami wajjin gad dhufe jechuudha rasuullanni dhufeef shari'aan dhufe shari'ama ambiyaan irraa itti awaamte san tawhiiduma sanitti akhlaaquma jarri biraa tarte san haaromsiisuu dhufe malee shari'aa haarawaa miti shari'aa akhiraa duuba eega kana wanni haaromsiifta wayitu hin jiru waan silaa ilaa qiyaamis-saa'atti haarawaa ta'u oduu inni nama haarawaa godhu rabbiin lafarratti kitaaba rabbii buusee qur'aanni rabbii sunnaan rasuulaa ilma namaa dura wanni waa araba bichatti dhufee miti waan namaaf dhufe rabbii wayitti ergullee rasuulallee wayitti nama maratti erge ambiyoota biraa asiin dura kan ergan ganda keessatti erganii qawma isaatti amma qawmi isaatti bani israa'el kulliin ambiyaan amma muusalleen bani israa'el iisalleen bani israa'el duuba ambiyoonni duraan karaa tokkoon dhufti tartiibni isiin dhufti tartiiba bani israa'el kana bani israa'el fi arabni illee ilmaanuma ibraahimii akaakayyuun abbaan tokkuma ismaa'iilimaa fi isaaq yaddaawwanni jiru hin jiru almuun duraan karaa saniin dhufaa turte eegasii rabbiin hikmaa ufiitiif karaa nasli arabaa kanatti karaa isin dhufteeni jechuudha malee waa arabatti dhuftee miti amantiin ta arabaati amantiin ta arabaati amantiin ta ilma namaati yaa ayyuhannaasu rabbii wayta yaa ayyuhannaasu inni rasuulullaahi ilaykum jamii'an yaa ayyuhannaasu yaa ayyuhal arabu hin jenne takkaa quraana keessatti yaa ayyuhal arabuun hin jiru yaani wama arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiin inna wa inna rasuulli wayta rabbummaan wayta khaxabu nama suuraan makkatti buutu fi ta madiinatti buutu akka wayta nama khaxabdu garagara rabbii wayta aayaan qur'aanni makkatti buutu yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu yaa ayyuhannaasu wayta as buutee madiinatti gaggalanu aayaa akkamtu yaa ayyuhalladiina aamanu warra amane ka warri makkaa hin amanne guddinni isaanii yaani guddinni isaanii hin amanne wayta san wayta suuraan buutu san tawhiidatti hin seenne yaa ayyuhalladiina aamanu yaa warra karaa amantii rabbiin hafuur isaanii urgeesseu kutiba alaykum siyaamu waan sooma fi zakaata fi waan garagara walumaa galatti amantii waan ilma namaatiif dhufte nama aswadaa fi abyadilleef dhufte nama makluuqa ta'e insii fi jinnilleef lafarratti dhufte jechuu wanni achi ofirraa qaba wayiitu hin jiru jechuu nama gariiti amantii arabaatii arabarraa nu dhufte nama miti amantii qur'aanii rabbiitiin nu keessa jira jechuun aalama kana nabiyyi ergee yani nama ra'yiinsaa hanqas takkaati sheekha galatoome waan ifabaa waan gaariidha inshallah mee duba inshallah afaanitti si qaba gaafii si qabuufi miti naam akka dubbiin kun faasida yookaan baaxila ta'e isiin gosa tokko arabaaf dhufteen kun baaxila ta'e abii lahbi ka jedhamu abbeera rasuulati naam rabbiin min fooqi sab'i samaawaatii qur'aana buuset tabbat yadaa abii lahbi osoo ganda tokko dhufte yani dura ambiyya arabaa tan akkuma isin jedhe sana waan tureefi arabni haga jechuun arabarraa haasawuun arabni marin amanne jechuu miti arabni fi malaa'ika fi muslimiin fi ulamaa fi akaabir yani walaakin gaalibiyyaan isaanii aksar isaanii gaafa bu'irra ilaa qiyaamissaa'attillee warra inkaara godhu jiru islaamumma kana matan ufiitinu warra uruubaa tana yookaan islaamummarra warra guddisu jira gargariin jechuu ka arabni fi sulhaa fi yani fi muttaqiin yani kanaafuu rabbiin aayaa buuse osoo isin ganda tokko taate osoo isin abbeeraa rasuulaa rabbiin qur'aan itti buuse ilaa qiyaamis-saa
تبت يدا أبي لهب وتب جل ربنا الرب خسار قندر راكم قبضتو أمنتي قندت الراتمتي أمنتي إلما ما يتراتو أينما وجدوا أكبر قمت أرجع ما نعم إن شاء الله قالت أكنا يجون وين نمني هادوسني إسلام أمانتين تمي وان حواسا خناف جو تقرتي أكمل رفتي يعني يرو أماتي سوبر باور جاني ورا ويسترني خنا جرا سوبر باور اللي أمانتين إسلامات النبي خينيا رأيقله أكسمت أمانتم إسلاماتي إلى آدم الراخي إلى نبي خينيا محمد صلى الله عليه وسلم سوبر باور خيس أمانتين إسلاماتو هنك أم ترتي مي حواسا خناف حواسا مسلماتي فينا مسلمان تيني في اللي مال جوتي ترتي شيخ أكما جينا سني أمانتين ونوع مسلماتي بكام بيتشا أصوينتيني إلمنا للمخلوق جيتو سواء كان إنسان جنا حيوان همتي ما رافو رحمتان أفت أمانتين أمانتي رحمتات أمانتي إسلاما بيتشا أمانتي موان أمميتي أمانتي موان أممي ما راف رحمتان أفت جيتو جيتون أما أدو أمانتين إسلاما درو كان رابيكم ما برباچسا أدو أمانتين إسلامات في بشرية يوك إلمنا ما لفرت كم تجرا صح تاريخ الجركة أكس إلمنا ما كن أما يتقون يربي واني مالي جرا كن دوران أدو أمانتين تفين أكمل تجرتي بي كن مرة جرا نعم أدو أمانتين تفين أخلاق إنما فاسدة جتون بداتي قلبي إنما يوك أكلين إنما قبوت حيوانا قد تقترت نمن أجا بوجت أجا غرغرتا أجا جبر وفي بوجت يقول أجا غاري أرجع أجا كان الإيسي كبيرة ربي نقول إيه غرغرة الموجرت أولا الموجرت كنا ilmo isarraa baate jirtu awwaala waan silaa waan irratti qabaliyummaan akkufiiti deemti wanni namni irratti tiifu irratti jiraatanuun humna abbaa humna qabu jiraata eelaa fi bishaan irratti wal fixa walumaa galatti namni humna qabu ni jiraata ka humna hin qabne jiruu hin qabu jechuudha akkana turte wanni silaa akhlaaqa jedhanii wanni silaa insanimmaa jedhanii wanni silaa sharafa jedhanii takkittiin lafarran jirtu idduma kanatti osoo isiin jirtu bakkeen aasaarri xiqqoo itti kabajaa nafte hawla beeytii ka'abaa kana bakkeen aslii amantiin nabiyyallaa ibraahimillee aasaarri jiru bakkeen rabbillee beeytii rabbi awwalli beeytii achitti rabbiin uumee namnillee qaddasee namnillee gabbaru bakkeen aasaarri itti hafte aasaarri nabiyyallaa ibraahim amantii duraanii ka itti hafte bakka beeytii kana maali قريشة ويتسر رسول كيسا أرقمي أرقي غرغرة تابوتا إبا سدي في جاتمي سدي كعبة الراسنو قبرنو أخلاق ندكو حجاجة أباسني حجاجة كبجاني حرم كان تيسني كبجاني حرم كيتي وان بدون كما آسياء دلغاني وان سلابا بدو درا واني قدوم بدون كجيبا أوليه جرت صح كأما ربين امتحان ور إسلام امتحان نقول كان كجيبا كجيبني كون إسلام بريت من أكبر الكبائر أرمي الجاهلية مكان وجين شرك مكان وجين حواسهم خيسا قبانو خون اللي أكسمت أنكسم آدو مكستك كفن إيبر واني بدون أمنتي إسلاما كيست كإيمانا في كجبني قلبي مؤمنا كيتو لتن قبامني كجبا كان قبان كان عرمني تاريخ حمزة فا إسلام بتسيني تاريخ إساني ولا جيتن قراتني نبيتني تاريخ أجابايت كان إيه آثار ببريدة قباني كناف ربين أتشكيسن واني رسول ربي كان أتشكيسن بكسني ربين إرجيه في سببا كناف آثار أمنتين جرا نما تقطويو نما جني وابوتا في وان غاري وركين إجارني وان غرغرات قبرا جزينا رباتني ربي نتيسي مسيح مرة وان ببدو ربي نتيسي أتشتنباني أرجي جنان أبو أسيتونو وان قبرا وان ببريد جرا ورك جرا جرا خرافات أتشت قبر مسان في ديما كتي نك كجنك أتشي ترى بدي مالي أتشين دورا آدا غاري كجرا حجاج أباسني حجاج ناچسني كيسوما كبجاني أرجوما كباني كجيباني سيبا بريدة كبان سيبا إسلام بيفهم شيء أفهم رسلا بقنا فرفر النية ولد ديفنا مات إن شاء الله دعوتو تخيل إن شاء الله وري لانجام مانو جترتان يجون خاوياني سيساف غويا خالكانيتيز وجزاكم الله خير الجزاء ربي نجانس نولش نجان نوابلش إن شاء الله سجنتا تانية دقيقة أمراس دقيقة صد منوفه بقنا واتك أم بود ولد ديفنا نوجين ترى وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم كل سمراني يقرتكو جرمو ودد يا داني ميكمي والبري والقر خيساني
ونين جوخني سسيف قلب جيران وقرسيس خرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بها قال أنا تسياتخو أني ولا لا وندسي قبادا موتي دري أران وقرسيس خرا لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا ربي يا الله آتسين قادرة وان بين دقنه أقبل دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا أورميا إسلاميك تلفزيون بقربين ولتنو ديبسي شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجنتان إذا قمت مرادي ما جرتي إن شاء الله سجنتان قاوم بلودا فولدرتي يا رب إن شاء الله اتفقنا برنامج خنا يا رب نخانة تنوافه وإيه مثلا فايدة أمانتين إسلامتون هواسا هندف قبضرا هاسوا جرا يعني وان أمانتي درات الليلة إن شاء الله ما إن شاء الله أمانتين تون مال أمتها في الدم مال قوته مال إن شاء الله. والله وان اسين في الدوام ما اسين في دنجر وان خيري تاي ولا ما قالت وان بدو تاي وان ما اسين رلما سيرين منجرو هم بدو تاي رزائل وان جرم اخلاق تايتي معاملات تايتي جرو المنامات تايتي اكما سوان خيري تاي وان المنامات دونرت له سعاده فيدو وان اخرت اللي موتو يتكت وان يتكتم بيكو كمنو دنيا في اخراتنا ديكو ادان بيننا دنيا في آخراتنا دارجان غرغر السينا ولا كسيمتي دنيا في آخران تقول تيراك أبدي يو دنيا تنتلت آخران استولت يو أسيت وامل أي فتن يو أسيت وأومش تي آخر اللي انتلت يوم دنيا تنبدي آخران نمال اللي نبدي خنافو إيه إسلام ما تني وان دنيا رتلي سعادة ما فيدو كان مالين بيت إسلام ما سعادة في الدين في مالين بيتا على شاب مقابلة يوقف على سنة وبيتا وأمنتين كم يوكور توحيد ربي كان في ربي خالق كان ولد كده عين كم وان إنسان كيس سجرا يعني يادا غرغرا يوك في فتو يوك إجباتا غرغرا يوك كيس سجرا يو بيكني فدليني ما إسلام ما تنبيك رب مخانا ومنتم متنا نما برسيسا ربي اللي أمنت السبرسيسة جرمتين اللي أمنت السبرسيسة أتي يوويت أمنت يووات تجرى بيت يووات تجرى بيت يوموتو يوان كان دلقي وان كانت تقاجتو بيت جرون تيتي أكران تيتي اللي تلتي كنافو إيه إسلام مانتو ندورة سعادة المناماتي لفرت اللي في الدت جرم إساء كان رت اللي جرو وان جرم كون اللي إسين هيك كان إسينا مريبا جرون أما جرو جنيه من نتوني وان قدو إسيسينا برويسا قدا إسا وايو كدنيا تنرى برويسا ويت الماليهن قدان وان وكسيمتي جرون دنيا توني وان خيالا حقيقة يو تاتي خيالا نما أمنتيك أبوتو يو أمنتيك خالق كان ولدتي الأكباتي سعادة أرقدتيرها اتقوت دين توكو جرا دنيا إلمنا ما كان الرا مخلوق وان أمي كان وجه رب دين ويقو أكنا أنه لفرت أمين ديف دين والروحيك أبوت تجرا والروحان روحيك أبو كل دين كبت وان توكو دين والروحيك أبو وان دو أجل أن توكو جرا وان دو أجل أن كوني لم توكو أنا في أتليك على فرد حتى الأنبياء والمرسلون وأولو العزم إلا تكاو في الأمل وان سكندي في دقيقة جرو تنرى أنا مقودين سوج وان جرم وان دو أتوك وان حتى الرام واللين مثل لين كإذا نجاين بين كإذا موتو في الأمانين تجرى كنرى وان نما تيسوان التسعادة سلا قلب لما اترقتو إيمانك
yoo wayitti amante yoo khaliqatti amante yoo rabbi madhaba marraan argamsiisetu aslii bakkeen irraa dhufni bee dhabamuma waa warqi irraa as dhufaan jirru bar of duuba fi of durallee dagataa jirra dagata ilmi namaa lafarratti bakkeen asliin irraa dhufni lee dhabamuma irraa dhufni bakkeen itti deemnullee dhabamuma kulliin maraahila qabdi akkamitti dhufne akkamitti deemaa jirra eessa deemaa jirra maal godhaa jirra kana kullii wanni si gargaaru yoo amantii wayii qabaatte yoo kana kullii hin qabaatin hiiraa fi dhamaatti hin dhama jechuun namni jiruu ofii irratti duuba jiruu irratti illee dhama akhiratti illee namni jirutti akhiratti illee dhama duuba gabaabinatti amantiin islaamaa ilma namaatiif yookaan waan makhluuqa ta'e kanaaf jiruu irratti illee sa'aadaa onnee isatti fiddeet qalbiin isaa raahaa gooteet jiraata dunia mataa irrattu akhiratti illee yoo asii of beekee iimaana qabaatee waa qopheeffate ni'imaa kanaa ulii itti godaana duuba akhiratti illee sa'aadaa namaa fidde duniyatti illee sa'aadaa namaa fidde akhiratti illee qananii namaa fidde mindaa jechuun mindaa si himti mindaa waan ati argattu yoo asitti waan gaarii yoo tattaafatte jechuudha kanaafuu amantii jechuun waan duniyaa irratti illee hafuura si urgeessee si jiraachise akhiratti illee si gammachiisu jechuudha. طالع ما شاء الله قالتهم شيخنا شيخنا ربي سرها جالته يعني ما أكملت وينتي يجون أمنتي إسلامة وان هواس عنقولين إن قبضوا هدولا يعني أمنتم ما أنتنو يجون أمنتي إسلامة سيفي لا جيادا دفته ونجان نما جوتي رخنا وما كم جتان خنا رتي والله واني أكسي سلابرا وان غاري تكون والربي وان غاري ومن أمني واني وانجنن نجر وصونمني واجد تونو بيكيسينو فايدان قبض namni waan jiru tokkotu waan humna qabu tokko waan haqaa tokko namni waa jedha waan kijiba namni waan isarraa haasa'u hin jiru amantiin dura propagandaan ni jira warri seefin dhuftee wanni waan akkasiiti miti amantiin islaamummaa nama ajjeeftee yoo giddiin islaamummaatti seenaa jechuu rabbumatu quraan ofii keessatti laa ikraaha fiddiin islaamummaa waan giddiimi akkana ta'in akkanan ta'u akkana ta'e akkana yoo taate akkana si godhaamti wanni akkasii wayitu hin jirtu taariikni islaamaa bareedaa dhufeen eegma gaafa dhuferraa keessa ture keessatti wanni akkitiin afrikaa caakkaa afrikaa kana caakkaa aasiyaa caakkaa yuroobbaa kana kulli seefin seen yuroobbaa kana maaltu seen takkaa seefin seen takkaa seefin asitti hin luqqifamne aasiyaa takkaa bakkeen lolli itti argame osoo maqaa amantiin ta'in osoo amantiirraa hin ta'in daangaa irratti mootummaa irratti kalqii nama masalan bakkeen lolli keessatti argame taariika islaamaa keessatti bayna alfursi warruumi waljaziirat alcarab ummanni kun ummata daangaa wajjiin jiru ummata amantii keetirra nagayaan taa'uu isin dhiifni ofirraa dha'uu qabda malee waa amantii giddiin itti seensisuuf miti taariika ajaa'ibaa keessatti rasuulli gaafa makkaan dhufee makkaan bane ما أنا فاعل بك ويت قريش بابا كعب بلا إن جنة وان إسلام ما تيت إن تفوف فأنتم الطلقاء وان إسلام ما هدبته هاريا كيستي إسلام ما قديمتي وفما قالت ما كيود لا فرسول وفرسول في جنك كتابتك وفراج تبسي وفما نجايا الإسلام ما تسين هندي زوجة أبي سفيان فايدان قبل تابوت دران منات القبور وفما رجياسا مالي أبو إن إسلامات سين إن إسلام ما قوات إنجيل رسول أمانتين تاني ما مدينة تربيتي أمانتين تربيتي اتهمك أجيل تبيتي تهاري أقم سن لول جزيرة عرباتي في جدو فرسيتي في جدو روميت ترجمة سبا أمانتي نيمتي سببا ور إسلام ما قوات جزيرة عربا كيجرو ور فرسي أكاسي تجرات تون فيل ودي إنساني تيمي أمانتين توني deemtatiniin ganti isaanii kana seenti mootummaa kufriisan balleessiti jechuuf difaa'uun ani nafsi malee giddiin itti seena miti ummanni muslimaa gaafa dhaqanii biyya mushrikaa tokko seenan maal feetan jedhanii barata ciisan malee islaamummatti seenaa jedhanii jizyaa feetu maal feetu malee akkanaan hin jedhu jechuun kun propagandaan islaamummaan seef hin jedhu yeroo ammaa kana duulli guddaan waa miidiyaati amantii islaamaa akkana maqaa adda addaa itti baasanii afrikaa eenyu lole seefii kamtu afrikaa seene mee nu bakkuma itti biyyuma itti dhaannee fi biyya teenyumaa kanaani beet mee seefii kamtu seene aasiyaa guddoo tana biyya duniyaa guddoo kana seefii kamtu seene yeroobbaa guddaa kana seefii kamtu seene kuni kijiba buhtaan
الواقع يكذب هذا وما أرجمي كان كجيب سيسيتو إسلام ما واجتون واتقو قراء سنيات الإسلام ما نمني وان في حاجة وفري وان قدو تكوانك آتك يوان جرنين إسينو الوقامت نمني وان هكاتك دينك أباتشو قبدي جتوني كبات كجر اللي هاجرو كان وصو جواب رايو ككتابة يو كدكشني تنبرباني هم أرجمي وان كان كجيب سيسا أفريقيا لو خمتناك يوروبا أما كيس ديما جرو كان لندن باريس جرماني إنونك لو خمتناك أمانتين تربيتي ربي منما أسي في أجت اللي وميت من أبا في فريق فوري ساجة التي اتسين سزمالي وأن سيفي في كنان سينن كن تولى شيخ قالت ما وان غافي خانت تصديق من حواس خين خيس جرو وان خوني وان أمانتي تي في سبوما تكأدابا فنوسرتي أكنا جان نمني قرين amantii yeroo feete fudhachuu dandeessa biyya laalama amantii irratti dhalatanii waa'ee immoo oromummaa ta'u sabuun feete haa ta'u namni waliin dhalataa jijjiiramuunis hin dandeessu waan jiru bakka tanatti mee addaan nu baasa amantiif sabummaa kana. Wallaahi wanni tokko waan rabbiin addaan hin baasin addaan baasuun nama dhiba. Duu amantiin tummaa dhufte rabbii wanni ashra wal khalqatti nabi rabbii wanni ambiyootaa ergee namaaf erge. دوبا نما ربين إسا وان إسا تلتوف وان إسا تلتو وان إسا تلتو لفرد إرجي وكنام إسا قجي إرجي إيجاسي دواء إسا إرجي توكو نما كنا في دواء في أبايت دواء قرآن الدم باسا يتشلين نما دبا نما تفيان كم نيو لفرد فوشين جبانا شركين جبانا واني بدون جبانا دوان لفي شفاء من ربكم دوان لفي دوبا دوان وفي كنا في نمت دواء قراني في دواء كان قدام باس النما دي دواء لين نما بددو كبا كان وام دكتور النبي رأيته فاكرني ما أجتا سبددو فتامي نعم كوريش سيكن نفتا دوبا دواء وفي كنا في نما ات دواء قران كان قدام باس هجيتو النما دي أمانتين كروه الجسد أكروه الجسمي إلما ما كنا نمنك آما namni basharri kuni aman dawaan itti godhamu kuni qaama namni kuni amantii kana malee naman ta'u insaan yoo ruuhin keessa jiraatu namni bani adam ta'a. Naam ta'u. Akkuma san jismi amantillee namaaf ta'uu qabaa dawaa fi abbaa dawaa itti godhan addaan qoodoo kana kun addaan baasuun nama dhibaa. Walumaa galatti amantiin ilma namaatiif akka ruuhii jasadi akka ruuhii fi jismii ilma namaati jechuudha. wanni addaan baasuuf kana dictionary amantii dura moo nama dura moo jismi dura moo miila fi harka dura jedhanii kan addaan qooda waytu nabiyyu asirratti sallallahu alaihi kullu mawludun yuladu ala alfitra ilmuma namaa kun hundinuu kaafiran wa muslima haa ta'u ilma namaa kun amantii irra dhalataa akkasuma waa'ee sabummaatitti yoos deebines gaa tasabummaa tanoo jechuun amantii namni bara amma namni kulliin amantii irratti dhalate yoo jenne سبب ليه ولا في كمان أرد تكون السبب كان أرد تكون مال سبب ما كان أرد تكون يبار نامني ويت أرد تكون كلين توحيد مرة تلالتا واني برا شركين برا أجام برا واني جبر برا متى إساكي سنجر فأبواه يهوداني أو ينصراني الفطرة فطرة الله سنة دوبا نامني إيه قاسي جيرا ما جتشو أمالي كأما جيرامو في جيرامو بعد كسبني اللي كان السبع بركان السبع سبع يقولين كانوا أطول ما قالت نما في أمانتي أدم بباسون كوني نما ديبا نمن اللي أمانتي مالي نما جرامو روحي جنة روحي جسمي يو روحي كباتين جسمي جرامو أدم كن أكمل أدم باسون نما ديبا نعم جزاكم الله يعني أمانتين إسلامات حدود اللين قبضو يعني سرنا قريشي خناو خنبر بديسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتنا خن بلي صوم سلين اسمه مزمنا سنة على أكمين حواس خنا دعوة تياما حواس مسلماتي وخافرة أمانتي الداد قبضو خناو ولين أمانتين تون أكمل جراد دايتي نبيين وأكمل ولين جراد شاتوري ولما قالتي واني أمانتي جراني نما أدان قودا ويتو إنجل جتشون أتي أمانتي دوان تقويوسي بلي جراد namni moggaa keetii kun dhukkubsataa yoo ta'e nama kana dawaa kana gahuu qabda badaduu qabda itti geessuu qabda akkuma san rasuulli madiinaa ture madiinaa makkarraa makka silaa qureesha dura warri amantootaa kun waan mushrika jedhantu jira amantii keessatti waan yahudaa jedhantu jira waan nasaaraa jedhantu jira
إيجاسي إسلامة تجرا كل اصطلاح لغة كل لغة عربية مكان دان قبل مشركة في يهودا في نصارى لين غرغر مشركة جتون والرب بير أكم مشرك عربا الرب زعمي ورهمة كان كون ملهدة جرما كون إيجاسي مسلمة جرما دوبا إيه رسولي ويت رسولي مكة مدينة تقالوا مدينة كان كيسا كوني مرو نجرا يهودا اللي نجرتي بني كينفا بنو النذير بنو فلان ورّي كريستانو ما قبول لي نجرا كوني مور مشرك اللي نجرا ورّي أمانتين إسلام أترفته ولا رسول كان وجه تكر كنا نرجم سين كنا إسلام ما كذا نرجم أحد المولدين يقول أتني وجه المدينة لنا مدينة تين نمرة فوق إتجاني دين برا ورّ مدينة دول في الرادي بسوترا لكن ورّ إسلام تيسنا كنا قرأ إتمنى الرجال كنا قرأ نمجرو مدينة ربنا القرآن تبوسه ورّ وام مرر بدا يهودا في نصارى اللي ور الإسلام ما جب ورا كرافي منافق كان اللي أممي كان اللي جرا كان وجه حتى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان وجه غزوة رسول الجن ديما لولا رسول الجن ديما والمنجرات هنجت ما صلاة صلف إما صلاة حاجة قرآن اتبو إيه لا يخرجنا العبد منها أزلنا جد إيه رسول قرآن اتبو إيه كجيب إساءة ديبس يو غافا ولا تبوكي قالن يو اتشي قال لي ورا مكة ثنا سي أرينا وان إني ببدو جنة ربي القرآن بوس كان الرسول سبحانه أقوم وتما القرآن اتكرأوا والمنجرات شكر هنينة هنتمنة نجس هنتمنة حاجة علم إساءة التلوفي وانا جبا أبان منافقة علم الصحابة التلوفي رسول الله يا رسول الله القرآن نبوي نبيش أبان كي يكون إبادة منافقة شوى دقائي yoo ka ajjeeftu taate yoo namni biraa ajjeese egasii qalbiin nama diinaa ajjeese noo jedheen yaquulina muhammad yaqtula saaba noo jedheen rasuulli kana wajjiin mara kana bichaa miti nasaaraan kaanu yaatuuna min najraan min alyaman eessatti keessumas rasuulli funtuqa biraatti jira masjid isaati qisiisootaa fi ruhubaa kana kulli achumatti keessummeesse walumaan jiraatanii da'awaa walitti itti godhan itti da'awaa godhanii waliin haasawan jechuun walumaa galatti wanni addaan yoo bakka takka ganta masalan fakkeenya waan nu qabadhu mee nu qabadhu biyya tokko eega rabbi walitti nu qabee jiraanne oduu achi keessatti islaamummaa karaan itti galchinuun da'awaa isin kaafira isin warra azaabati jannat azaaba seentanii jechuu osoo hin ta'ini da'awaa bixariiqaa hiya ahsan da'awaan bara akka xariiqa qabdi ulamaani karaa itti godhe sharxii qabdillee akkasiin da'awaa godhanii ummata wajjin jiran tokko akkasumatti wajjin jiraachuun namarra jira osoo amantii fi waan gara garaatiin addaan wal qoodanii rakkina jidduu ofiitti osoo hin uumne jechuudha. Tole jazakumullah. Amma yaani yooni fi yaani warruma kenne dawlaa gurguddaa humnaa kanatti yoonne amma kuma lola addunyaa kalama faatitti illee os deemine seenatti du'an qalaal miliyoona 50 irraa hanqa ilaa miliyoona 85 wal fixanii amantiin islaamaatti illee yaani super power ma keessa turte zamana dheeraa keessa nu barsiiftanii illee kana keessatti waan lubbuu namaa fixallee jiru nageenya da'awayyaama hawaasa waliin jiraatanii yaani qarni dheertuudhaa fi sheekha mee kanarraa mee jechuun seenaa tanarraa maal nu ibsita irraa wallahi taa'im illee akkuma isin jedha daqiiqaa kun nu kennuu qabdaa dhaamsee qaba hadiyyaa biyya dhageeffattoota fi seenaa tanarraa gabaabinatti سوبر باوا كجرا نما أمة ورهم من الدنيا بالتكنا أولتي دولة الإسلام بمؤتمر خليفة الإسلام بالتاتل. نعم. من المحيط إلى المحيط حاجة يوسلافيات حاجة بلاد السنة خليفة هذا كتب بالتاتل. هم أما أوديس فنكون سوينتين. السلطان عبد الحميد التركي يوسلافيا الرقبة حاجة بلاد السين خليفة الإسلام هم نتي قدون موتمان تكتين الدنيا كان وقنو درت حاجة أما منو مثلا بيقولون تكيجر تنا راي وانا كنا كوني قدنا التوبة لأن التوبة كان جيت قارات حاجم يوروبا في آسيا في وانا كان رتك أبدي دولة الإسلام أقول شو ترت هم نقدت تري كبير نقدت تري إيجا سيني إيمان كوني كلن أدان ديجا ميجنان موتمان كوني يوكزول من قدته هم نتي جمانا هم نتي سلا إسلام مان تنكت قدت توين فين سبب أرجمي سبب قال ندندينه سبب كان هم نتي إسلام ما تنكت تجراتو كان فين تكتشما إسلام كان وان فين على ركين تسيني ومن يكون ديجا مال ترجم
gaafahum manni kun diigame dawlan takkitiin tun diigamte dawlaa mangistii dhibba tokkotu midilistii fi waan garagaraa kana keessa ta'e mangistiin hagami waan mootummaan islaamaa hayxe sun bulchuu waysan bulchuu tulte amma gandatti qoodamanii wal bulchuu dadhaban humniti guddoon silaa turte humniti nagayaa fi amnillee akka keessattuu dawlaa abbaasiyaa jedhanii bada khilaafaa rasuulaa dawlaa umawiyyaa dhufe umawiyyaan waggaa 130 turte eegasi abbaasiyaa dhufe zaman abbaasiyaa waggaa 500 turan khilaafaa islaamaa keessatti humna guddatu Haruun Rashiid samaa wallaalee rooba yaa siyaasaa amtiri bakka feete roobi fa inna kharaajaka yaatiini duumessa wallaalee duumessatti khaxabuu ture Haruun Rashiid ani dawlaa abbaasiyaa keessatti jechuun humniti guddoon ta islaamummaa argamte turte duuba duniyaan tuni waan islaamummaa kuniif hayxe tuni ilma namaatitti fudhataman qabne warri faallaa amantiin qabne diin isaanii ummanni sun kulliin diigame addaan faca'anii eegasii faca'anii sun maali waan amma keessa jiran kan isaanii fide jechuudha. Waggaa tokkoo fi maal turte jechuun super power amantiin islaamaa. Amantiin guddaa qabeenya guddaa. Jirtu isturuma keessaa waan hin qasta akka turte. Taarikatti nuun jirtu nageenyi akkasillee hin jiru. Hin jiru yaa. Qaarraata amma masalan qaarraa Amerikaa jedhanii Raashiyaa jedhanii sun amma qaarraata walitti kakutte. Indoneesiyaan lafa cufa. Kana kulli asii Yugoslaafiyaa amma biyyi wanna Bosniyaa jiran kun asara sanii bara Bosniyaa Yugoslaafiyaa keessatti. Asirra dawlaa guddaa. Jazaakumullah Sheekh sagantaas asirratti tumarra daqiiqaa 7 tofee daqiiqaa hanqa kana isin kanillee dhaamsa waan dhaammattanis inshallah itti fuftanii daawwattoota keenya inshallah ta'ala sagantaa teenyaaf daqiiqaa 7 tofee shayinii dhaamsaa qaba inshallah sanumaan yaadachiisaa fi beeksisaan qaba inshallah warri khaleessa masjid tawfiq gumaachitaniif hundi keessanuu jazaakumullah khairal jazaa mana rabbii jaarratanii akkasumatti illee hin dhumne hawaasni keenya inshallah kan magaalaa lakkuu jiru masjidni lamaan masjid tawhidii fi masjid bilaal inshallah isin eeggachaa jira akkuma khaleessa gootanitti hawaasan nu gammachiisaa nu bira dhaabbadhaa jaanii guyyaa 18 bilaaliitu qaba masjiduma keessatti akkasumatti illee yoo rabbi jedhee masjid tawhidiis akkasumatti guyyaa 25 ji'uma kana qaba achitti dhiyaadhaa dhaamsa nu ga'e kuni inshallah ta'ala rabbiin subhanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra rabbitti amane yaani isini amantii islaamaa qabu malee du'inaa jaati amantii tanarratti warra du'ee kaafamu warra itti milkaa'u haa godhu sheekha nagayi daqiiqaa inshallah daqiiqaa 5 fi 7 hoofe gaa kana mee inshallah daqiiqaa 5 illee waan jettu inshallah awwan waa walitti dhaamatan waan baay'eetu mataa namatti dhufa walaa sulu hawaasa keenya ka mu'mina keessattuu warra afaan kana wal dhagahu mu'minni biraa afaan kanaan dhagahuun warra afaan kana wal dhagahu waa takka yookaan hadiyyaa waa isinii dhaamuu fedha akkuma duraan jenne wayta waan kana jammarru warra carraa kana nuu banee carraa kana nuu godhe rabbiin irraa hajaalatu galata guddaa qabanii wanni ani hadiyyaa yookaan dhaamsi ani isinii dhaamuu fedhu duniyaan amma wanni keessa jiru kan duniyaa jennee keessa jiru kuni wanni kuni waa warra asiin duraatuu hadda'ee yookaan warra asiin duraatuu ganee osoo bira jiran osoo walitti qaban bira godaananii osoo immoo yaada dheeraa jiruu kana keessatti bilaanii guddaa tolfatanii keessatti jiraannaa homaa hin taane ani odumaa ishii walitti qaban osuma akhiraa ofii yaayatin gantee yookaan isilleen gantee yookaan isaan illee gananii addaan godaananii duuba jiruun duniyaa tuni daqaa'iq inuma jiraanna yeroo gabaabdu nafasnummaan namaa hafuurummaan namaa dhaabachuu malee wanni biraa hin jirtu rabbiin jiruu teenya tana mudda akkanaan nun uumne lafarratti abasa nun uumne muddaa itti godhe kanaafuu duniyaa kanarratti osoo duniyaa uf hin dagin osoo duniyaa tanaan hin dagamin isii walitti qabnee yookaan akkana goonee achitti akkana goonee kanaan osoo hin dagamin maali walitti qabnaa miti waan walitti qabne nyaanne moo hin nyaannu illeen dubbi waan kan irraa gaafatamna moo hin gaafatamnu illeen dubbi walitti qabatanii immoo biraa godaanuun kasaaraadha hisaabni eegasii abbarra jira duniyaa walitti hin qabnu jechuun duniyaa ilmaan guddifachuuf jiruu ofiitti nama dalagachuu qaba kanaa wanni jiru isii keessatti dagamu wanni walii dhaabnu wanni walitti kulli wal jaalchisuu qabnu akka isiin hin dagatamne maali nu biyya guddoo kana dhufneef riskiin kenna waan duraan garaa haadhaa wayitti jirru katabame malee wanni har'a biyya dalagaan 3 4 jirtu kanaaf nu katabame yookaan nu dabalu yookaan nurra irratti hin jiru
ربي ما جرى يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب أنا وأني صوم في عبادكية في انتبت وقسمت رزقك فلا تتعب أنا رزقي كي برسي قراها راكي ستسي كتبين تعبين فإن أنت رديت بما قسمته لك يوان أنس حديث القدسي حديث ربين معنى رب الرأي لفظي رسول ديسته يوان سي أن قود كان جالت أرهت قلبك وبدنك قلبين كيتي في نفسين كيتي اللي راها قوتي وكنت عندي محمودا نبرت فار فما ننجد حديث القدسي كيتي رسول رحمته كان ننجد وإن أنت لم ترضوا بما قسمته لك وانا انسي قود كان يون جالتين ربي فتك ربي فبعزتي وجلالي لو سلط الله عليك الدنيا دنيا سرت سجلابنا جتو ودنيا ارغتيتو مت حوائسي اكنا غدي سجلابني ولا ايغا سيمواتي وان انسي قود مالي ونتي ارغت ويتو هنجرو اتي مونا برت الرب سما يو كمو جبما ربي ننجدا دنيا تنان دغمو فين mee fakkeenya tokko isinii jedha yookaan fakkeenya tokko isinii dhaama namni tokko malika ka jedhan taarika keessatti nama wuzaraa sadii ministeera sadii walitti qabee dooniyaa guddaa isaa itti kenne dooniyaa guddaa qalqalloo guddaa waa itti guuran kan itti kenne deematiniin hadiiqaatii kana bustaana kiyya kana keessa deema furuuta aseeta babbareeda isaa walitti qabaa dooniyaa kana guutaanaa fidaa jedhee yeroo itti godhee yeroo aganaa itti kenne ni deeman wazirri awwalaa namicha awwalaa ka dooniyaa kana fuudhee deeme walitti qabe aseetaa bareeda waan namni isa erge nama gaarii maliki inni jaalatu ta'eef waan immoo namni sun kabajaa isaatiif waan gaggaarii walitti qabee aseeta gaarii walitti qabee dooniyaa guutee fide ka itti aanullee gaarii fi badallee walitti qabee silaa malikni waan kana dooniyaa kana keessa banee laalu hajaa ittiin qabu jedhee walumaa galatti walitti qabee fide ka itti aanu akkanumaan nu erge malee malikni kanarraa maal godha jedhee homa oorruu keessa jiru kullii walitti qabee ardii lafa san lafa aseenni bareeni kee jiru san kullii keessaa oorruu kee jiru walitti qabee eega siila sadiinuu dooniyaa guutanii malika duraan dhufan malikni maal jedheen ji'a sadi isinii kenne bakka nam tokko isinin agarre bakka nam tokko illee hafuurani wal quban qabne bakkee qopheessefi achi taa isin kullin adda addaan waan qopheessitan kana waan naafiddan kana dhiyana keessan haa ta'uu nyaadhaa kanarratti jiraadhaa jedheeni adda addaan erge maaltu argame duuba namichi duraa ka aseeta bareeda malikaafi jedhee malika ergaa isaa san jaalatee isa kabajee aseeta bareeda nyaate ji'a sadiin san osuma takkaara hang oduma takkaan miidhamin oduma takka taabin itti dhufin nagaan aseetu fi nyaata ufiifuu akka gaarii ta'ee ji'a sadiin san fixe ka itti aanullee yoo guyyaa sadii afurii akkan irraa nyaatu aseetni waan babbadduu malee waan gaarii guddisee hin guuriniif rakkinni itti dhufee walhaasilu ruuhin keessaan baanee ji'a sadii wayta ga'u du'amatu achi ga'e ka sadaffoo ka waa walitti hin qabatin kahuma arge oorruu keessaa guuretuma malika bira fide eegadi oduu ji'a tokkoon ga'inu duniyaarraa godaanee dhabatay jechuun kiyyaanii wanni fakkeenya kana jedheef ka rabbiin ardii bareeda oorruu bareeda duniyaa tana bakka khayraata garagaraa khayraata sadaqaa khayraata soomaa khayraata ihsaanaa khayraata wal jaalala khayraata wal buhardii keessatti nuu bal'ise walitti qabadhaa fuulduree kiyya gaafa dhaabattan ni milkooftani jazaa istakkitti kudhaniin nuu dhabe isinuun jedhe duuba rabbii sanii maal ka warri duniyaatu yoo duniyattu akkatti yoo waa walitti hin qabatin duniyaa keessattuu nagaa hin baane fuulduree rabbii gaafa dhaaban gaafa fuulduree rabbii khayraata kana kullii irraa hongofne yoo waan dalagati yoo walitti hin qabatin chaansii guddaa rabbiin nuu kenne waggaa hagamii umrii hagamii khayraata hagamii ka walitti qabachuu dandeenyu ka rabbiin fursaa nuu kenne fursaa kana saamannee duniyaa tana dagamuu miti isii walitti qabnaa miti walitti qabuu bichaame nyaannu hin nyaannamoo nyaannulleen duuba jira fursaa kana saamannee jiruu tana saamannee imaana rabbiin keessattu warra rabbiin imaana nuu kenne kana imaana kana saamannee khayraata haga dandeenye haa dalaynu khayraanni guddoo walii goonu isarul khayri lilghayr khayrii ma tokko walitti haa dabarsinu akkuma amma waa wal yaadachiifne kana kun khayrii guddaadha waa wal yaadachiisuun ibaadan guddoon wanni nu goonu afdalli amaalaa ahabbiin amaalaa rabbiin biratti khayrii ma walii dabarsu khayrii walitti haa dabarsinu khayri irratti walaa gargaarru waan baddu rabbiillee nu arga
namni fi nuufi irratti jibbinaa waan baddurraa walaa eenu khayratti walaa gargaaru warra duniyaa irratti khayratti jiraatee fuuldura rabbiitti illee mirkaa'uu rabbiin nu haa godhu warra khayrii dalagee waan dalagerraa mirkaa'uu rabbiin nu haa godhu rabbiin ikhlaasa nu haa kennu rabbiin qulqullina waan dalinu kana keessatti rabbiin qulqullina nu haa kennu warra ofillee gargaaree qabrii ofii urgeessara qabriin asuma jirti bittiin urgeessu nuufi xureessuun asuma jirti warra duniyaa tanatti qabrii ofii urgeessu rabbiin nu haa godhu rabbi warra khayrii dalagee khayratti jiraate fuuldura rabbiitti illee gammachuura rabbiin nu haa godhu rabbiin khayratti ammaachillee walitti nu haa qabu rabbiin warra khayrii waan ofii dhagaye walitti geessura rabbiin nu haa godhu waan itti dalagee irraa mirkaa'uu rabbiin nu haa godhu wa aakhiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa barakaatu daawwattootaa fi hordoftoota amantii islaamaa akkasumatti illee daawwattoota miidiyaa oromiyaa islaamic television deemuun akkasumatti illee sagantaa fatawaa taganamaatiin guyyaa ni beeytan sagantaa teenya kallattiidhaan hordofaa turtan hunda ni beeytan inshallah guyyaa saniin walitti hanqa deemuun akkasumatti illee an keessummeessaan keessan guyyaa irraa sheekha keenya aalima keenya wajjiin ana jamaa sheekaati sagantaan teenya gaa armarratti raawwattee rabbiin inshallah ta'ala warra dhagee itti dalaguu nu haa godhu inshallah sheekhallee umrii isinillee haa dheeressu sagantaan hin dhumanne sheekha gaa waan amantiin islaamaa qabdu hawaasaaf qabdu hawaasa muslimaatiif qabdu hawaasa musliman ta'iniif qabdus balloodhaan fuulduratti yoo rabbi jee inshallah irraasuun yoo rabbiin achiin ofe waadun Hussein tanimi jazakumullah tana gaay inshallah taala du'aa'inuuf godha miidiyaa keenya kana share godhuu fi daawwachuus hin dagatina wal haa guddifnu wal bira haa dhaabbannu jaa an keessumaan keessan irra deebi'ee jamaa sheekaati armarratti raawwanna sheekha jazakumullah khair jazaa galatoma ila liqa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nageetti الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وعن بين دقنه قبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب وها قنو وبل ما ديني السلام عليكم كل سمراني يقرتكو جرم ودت يا داني ميكمي والبري والقر خيساني ونين جوخني سسيف قلب جيران وقرسيس غرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بين قادا أنا تسياتكو أني ولا غلادا وندسي قبادا موتي دري أران وقرسيس غرا لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا ربي يا الله آتيسين قادرة وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وان بين دقنه أقبل دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب وها قنو وبل ما ديني السلام عليكم كل سمراني يقرتكو جرم ودت يا داني ميكمي والبري والقر خيساني ونين جوخني سسيف قلب جيران وقرسيس غرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بين قادا أنا تسياتكو أني ولا غلادا وندسي قبادا موتي دري أران وقرسيس غرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله